prošlo film. To je bilo mnogo drugačije nego danas. Danas to je bila svetska turneja sa tim filmom. Bili premijere svuda po svetu. Ja se sjećam, evo jedne estradne priče za jedan ozbiljan posao kao što je pravljenje filma. Veljko, pošto je uvek radio na veliko, je obezbedio Aleksandra Joksimovića, poznatog kreatora u to vreme, možda i jedinog pravog velikog kreatora tog doba, da oblači Irfana Mensura za premijere filma. Tako da sam ja imao posebna odela i komplete za premijere, ne znam, u Sarajevu, Rimu i tako dalje i tako dalje. Izgleda je Veljko Bulajić baš bio dobar sa Titom i čovjek je grizao. On je bio odličan sa Titom, on je napravio jednu sjajnu seriju, dokumentarnu o Titovom životu. Ozbiljno. Da, nekih ne znam koliko, 7-8 Pre Neretve ili posle Neretve? Ne znam kad je to radio, ali on dolazio kod njega, pravio razgovore sa njim i napravio jednu odličnu seriju koju naravno nisam gledao do detalja, niti sam se posvetio tome, ali znam da je radio jednu dobru seriju jer su bili baš u nekim dobrim odnosima. Eto, posle Neretve svak bi bio u dobrim odnosima. Ja mislim da tako skup film još nije snimljen u našim prostorima. Ja ne znam da li je Veljko režirao Neretvu. Veljko Bulajić, da. Jeste. A ko je Sutjesku režirao? Stipe Delić. Stipe Delić, koji je bio njemu zamenik na Neretvi, pa su Sutjesku svi ono... Tako je. Kaže kad je... A Kozara? Kozaru ne znam, iskreno. Kozaru? Ne znam. Pa mi smo sa školom morali 7-8 puta sam to gledao. Ja sam gledao Boško Buha 35 puta, ali bilo je to lepo vreme. Evo sad uporedite mi... Bar su ljude terali u bioskop. Tako je. I u pozorište. Ja sam morao da idem u pozorište. Tačno. Bilo je u to vreme normalna stvar. Ja sam slušao hard rock, ali kad je došao Dire Straits u Split, ja sam išao da gledam jer je to stvar kulture, otići u pozorište i pogledati novu predstavu. Bez obzira što zaspem na pola predstave ili opere, ali nema veze. Stvar je kulture, otići pogledati Hajduk, pogledati operu. Ono što se meni svidjelo u zadnje vreme i što je mene oduševilo, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, i što ima neku romantiku tog bivšeg vremena za kojim ja patim, je Montevideo, Bog te video i sve to što se dešavalo u tom filmu. Počevši od muzike, ne znam da li ste sve pratili, ali ja sam bio oduševljen i imao sam 3 sporedne uloge kao klinac, pošto sam se palio na glumu. I žal mi je što se nisam pojavio u ovom filmu. I zato ćemo sad slušati muziku. Luz Casal, kad sam čuo da ona peva, bio sam oduševljen. Dakle, slušamo muziku iz filma Magnifico, svaka čast, pa se vraćamo u studiju. Znači, vreme kada je drug Tito, pesma me raznežila. Glumite li sad, nakon tog nesretnog događaja, bajpasa? Ja sam se vrlo brzo posle tog događaja, ne, to je u stvari bio sretan događaj za mene. Opomena. Jedna dobra opomena i ja to smatram srećom. Dobro. Prvo to sam preživeo i to uopšte ne treba da u mojoj svijesti bude neka nesreća. Da, ja sam se vrlo brzo oporavio. Ja sam se oporavio posle mjesec i po dana. Ja sam nastavio režiju komada sa kojeg su me doveli na sto i recnuli. Završio tu režiju, posle toga odmah ušao u drugu režiju, dobio i nagradu za režiju i za glumu na festivalu Dani Zorana Radmilovića. U Zaječaru. Da, i uradio čak i 2 koprodukcije, ne neke velike uloge, ali snimao. Sad upravo za par dana počinjem snimanje filma i serije Branio sam mladu Bosnu, Koljevića. Nećete valjda opet biti Gavrilo Princip? Pa to je, kad me zvao Koljević da igram u stvari jednog od... Organizatora svega to? Ne, ni to. Bolje su se setili da igram advokata, jednog od advokata koji je branio članove Mlade Bosne i optužene zatvorenice. Hoće biti velika produkcija ili ono nešto? Velika je produkcija, ozbiljno to spremaju Košutnjak film i to ozbiljno sprema. Odličan je kast. Igrao je mladi Rakočević iz mog pozorišta, iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Jedan dobar mladi glumac. Igra i Glogovac i mislim da igra Cvetković, Janica Dobra i tako. Znači sve našim... Igra Pele. Mislim, igra prva kategorija glumaca. Ja nemam veliku ulogu, imam ulogu od nekih 10-ak dana snimanja, ali dovoljno da overim jednu priču. Ja znam da ste se vi u zadnje vreme više opredelili za pozorište nego za film.
serija, a snimili ste mnogo filmova, recimo odmah posle 75. dolazi 76. i Čuvar plaže u zimskom periodu, je li tako? Čuvar plaže u zimskom periodu, Pas koji je volao vozove, Ale Retur, Miris dunja, pa on ima 40-ak nekih naslova. I koji je vama najdraži? Ja znam da je teško odrediti koji je prst najdraži i koje dete najviše volite. Volim Pas koji je volao vozove. Miris dunja i volim Pas koji je volao vozove. Da, to su filmovi koji su nekako moji. I volim jedan film koji nije doživio neki veliki uspeh, radio sam ga za Zagreb, za Hrvatsku. To je film koji se zvao, čini mi se da se zvao, ne, čini mi se, nego znam sigurno, Kraljeva završnica. Tu sam igrao sa pokojnom Enom Begović i sa Vladicom Milosavljević. To je jedan dobar onako pokušaj trilera i taj film mi je drag. A recite mi, jeste snimali neke serije tipa Otpisani, jeste se gurali? Ja sam se pojavio u Otpisanima u jednoj epizodi koja se zove Vili. Igram tog Vilija, dobrog Nemca Vilija. Znam da pola naroda plače kad taj Vili na kraju pogine, jer je dobar. Da, koji hoće da vi ste igrali u povratku Otpisani. Da, to je povratak. Ja znam da kad su se Otpisani pojavili, nakon toga svi su želeli da igraju. Kako ste to je bila velika uloga, to je cijela jedna serija. Cijela jedna epizoda je bila moja, a zvali su me, opet sam bio u vojsci. Dakle, to je 77. godina, 76. 77. Kad se emitovalo, ne znam, ali su me zvali iz vojske i dobili su me na revers. Došli su tamo i Vili je donao pištolj da preda. Potpisali da će uzeti Irfana Mensura na mjesec dana i vratiti ga. I tako sam snimio to. A nije moguće da ste mjesec dana snimali jednu seriju? Pa nismo, ali su oni mene uspjeli da dobiju na mjesec dana. A šta sam ja radio ostalo vrijeme, to neću nikom da kažem. Pa bitno je da ste se pojavili. Moram i ovo da vam kažem. Ja sam jedini vojnik. Ja sam jedini vojnik koji je posle Krešimira Ćosića, naše legende košarkaške, izašao napolje kao vojno lice. Odnosno kao vojnik, ne vojno lice. Bože, sačuvaj, nisam vojno lice, nego kao vojnik. Pa koliko ste bili u vojsci kad je bilo 3 godine? Pa to je sve tih godina. Ne, bio sam godinu dana u vojsci. Sve se događa u tih godinu dana. A šta se događa? Događa se da me zovu film Pas koji je volao vozove, zovu na Berlinski festival. I ljudi iz Beograda, da ide i glavni glumac, i tako dalje, i tako dalje. Dođu do načelnika generalštaba i on odobri da Irfan Mensur kao vojnik ide u Berlin, preko granice. To nije ni moj čale mogao kao pukovnik. To niko nije mogao. Samo su Ćosiću pre toga za olimpijadu dozvolili, međutim on je napravio neko čudo tamo sa nekim mormonima, nešto je bilo. I rekli su nikad više nikoga nećemo kao vojnika puštati. Pustili su mene i bio sam kao vojnik u Berlinu, ali su mi naravno jedno 7-8 časova održali pre odlaska kako treba se ponašam i šta treba da im kažem posle kad se vratim. Da li je bilo provokacija, da li je i tako dalje. A recite mi u Gavrilu, odnosno u filmu Atentat, ja mislim da se zove Atentat, kako se zove? Atentat u Sarajevu, da. Atentat u Sarajevu. Dosta se pominje Srbija. Srbija. Je to imalo nekih negativnih odjeka te 75. godine? Tad se nije delilo, tad je bilo Jugoslavija i to je to. Ja tad ne bi ni pomislio, čak i da je bilo nekih negativnih konotacija, ja na to ne bih pomislio sigurno, jer sam ja odgajan u jednoj sredini. Znam ne vi, ali od ovih... Ne, mislim da ne. Koji su radili... Mislim da ne. Cenzure, da li film sme da se pusti, ne sme? Je li bio na cenzuri, jeste? Pa svi su filmovi imali neku vrstu cenzure u smislu da je država držala na neki način te filmske kuće i davala glavni novac za snimanje i tako dalje. Kasnije su se pojavile ove privatne kuće, privatni producenti i tako dalje. Ali nisam, pa mnogo je to rano za tu vrstu Zašto Srbija? Pa pobogu iza Boga ti ljudi su učinili jedno delo koje sad pokušavaju da proizvedu u nešto drugo, imaju neke druge konotacije i pokušavaju da naprave neke druge konotacije. Prosto ne razumijem o čemu se radi. Odnosno razumem, ali neću da razumem. Niko od nas to ne razume, niti će razumeti. Zato sam ja kao meštar u Velom istu rekao neću politiku u moju butiku. Gledali ste Velom isto, sećate se divne serije. Jeste se pojavili u nekim takvim serijama? Nepokoreni grad? Ne, nisam. Igrao sam recimo u Vuku Karadžiću. Tako je, bravo. Igrao sam u Vuku Karadžiću, igrao sam u Lisicama, igrao sam u seriji Neki novi klinci, igrao sam jedno 5-6 serija koje su snimane.
pričat ćemo i o Japancu i o tome kako je posle svega Japanac ostao na tržištu, a sad naš novinar Milan Jeftić specijalno za našu emisiju radio je jedan lep prilog, Lexington Band, Adil, Saša Matić, zajednička svirka, junsko proleće, pazi, junsko proleće. Ma ovo je i zima i proleće, sve nas uvati. Niti znamo da li je zima, niti da li je leto, niti Bože daj. Naravno, za moj izgled i dalje se brine MK Line. Zahvaljujem se Zederu što je imao njuha da napravi ovu emisiju u koprodukciji sa Kopernikusom. Vama dajem jedno romantično noćenje u hotelu Zeder, gde ja obožavam klopu i tako da, naravno, Namještaj Đorđević je opremio studiju, a mi sad gledamo prilog za koji sam upravo najavio. Dakle, novinar Milan Jeftić, samo za vas. Jao, Irfane, ja bih mogao sa vama 3 dana i 3 noći da pričamo. Rekao sam do jutra. Prvo jutro. Do jutra, ma možemo prvo jutro, prva noć. Jutrenje. Da li vi pričali smo o svemu, ali nismo dotakli temu vaše prve noći. Koja je to vaša prva noć koju pamtite, koju nikada u životu nećete zaboraviti? Pa ne znam da li je prva noć, ali je prva ljubav. Pa to prva noć u prvoj ljubavi. Pa nije bila noć. Bio je dan. Bio je dan, a noć je bila u tunelima. Opa. Bili smo klinci. I jedna devojčica i ja smo se stalno gledali. I ja sam mislio da je to ljubav. I to je stvarno bila ljubav, ona prava. I mi smo išli na letovanje na Borsko jezero sa Ćirom koji putuje do Borskog jezera. Pardon, ne Borskog jezera, nego lapsus. Boračkog jezera, sve Bosna je u pitanju. I sedeli smo jedno pored drugog i onda je došao jedan tunel. Hvala dragom Bogu. Mnogo tunela ima na tom putu. Onda ste se ohrabrili. Ne. U jednom trenutku sam shvatio da je njena ruka strašno blizu moje i da se nekako smo se dotakli. I u tom tunelu smo se uhvatili za ruke. Tog trenutka, Sandro, ja sam mislio da ću umreti. Od lepote života. A zašto toga nema danas? Pa ne znam. Ja sam isto to u bioskopu, pa se dotaknemo. Ja sad kad kažem nekom ajmo u bioskop, on me gleda bledo. Ja volim film prvo da vidim u bioskopu, ali to nije kao što je bilo. Pa sad su neka druga vremena, ba i neka su. Ja sam ispratio 3 generacije. Ja sam ispratio 3 generacije crtanih filmova. Ja sam pre 7 godina završio jedan opus sa crtanim filmovima kad mi je ovaj najmlađi imao 8 godina. A pre toga je bio jedan koji ima sad 21 godinu, a pre toga jedan koji ima 30 godina. Tako da sam ja proveo život gledajući crtane filmove i nabavljajući crtane filmove za isto to i ja radim, ali u naše vreme, ja kažem naše vreme, pošto malo sam mlađi od vas. Ali ne bi se reklo. Eto, crtani filmovi su bili lepi, romantični. Ovo danas, ne znam, neki Naruto, biju se, skaču, ubijaju se Japanci, Kinezi, svemirski kaubojici. Prošlo je i to preko mene. I to je prošlo preko. Onaj nodi. Šta se događa sa ovom rukom? To. I tunel prolazi, dolazi svetlo. I naravno da se ruke vraćaju na mesto. Ali dolazi još jedan tunel, pa ponovo se ruke, i još jedan tunel, pa opet ruke. I bilo je 7-8 tih tunela dok nismo stigli na Boračko jezero. I posle toga se nismo naravno mogli nikad dirnuti. Ali jedino u vodi. Pa kad plivamo, kad nas kažu ajde svi u vodu, ono na pištaljku, mi u vodu plivamo i onda tako negde nas dvoje u vodi se opet dotaknemo rukama, pa onda nastavimo da plivamo. To je moja prva ljubav. Moja prva noć. Oduševili ste me. Oduševili ste, jer to meni lično mnogo više znači kad, recimo, opisuju nekim dobrim knjigama nešto. Šta čitate? Šta volite čitati? Čisto da vidim. Ja sam, što sam trebao da pročitam, pročitao. Imao sam veliku biblioteku. Moja majka je radila u Svjetlosti Sarajevskoj i ona je od svake štampane knjige imala pravo na jedan primjerak. Tako da je u mojoj kući bilo užasno mnogo knjiga. Kao i u moje. Jedina knjiga koja je na mene ostavila utisak kao na muškarca je, naravno ne govorim sad o sili knjiga koje su pravljene za omladinu, decu i tako dalje, koje su mi prošle kroz ruke, i kasnije onih knjiga koje sam morao da pročitam ili one koje sam morao pod moranje da pročitam, a to su neke školske knjige i tako dalje. Ali jedina knjiga koja je na mene ostavila utisak, pravjeći od mene muškarca i pravjeći od mene čoveka koji želi da upozna ženu, je knjiga Alberta Moravije Rimljanka. Moja majka imala, odnosno donela tu knjigu kući i ja sam je uzeo i počeo da čitam i strašno sam se uzbudio. Muški uzbudio, imao sam nekih 13 godina.
Muški sam se uzbudio jer sam shvatio da postoje neke